салом алейкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. дар студия Наргиз Шарифзода. имрӯз дар кӯхи Борбад ҷамъомади тантанавӣ ба ифтихори рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар чорабини асосгузори солҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. Забони тоҷикӣ то ба имрӯз бо шарофати хизматҳои бузург, заҳматҳои бедариғ ва корнамоиҳои беназири фарзандони фарзонаи халқи тоҷик аз Исмоили Сомониву устод Рӯдакӣ то устод Айниву Бобоҷон Ғафуров ба ҳамон гунаи асилу ноб бо ганҷинаи ғаниву рангини калимаву ислоҳот ва табиру таркиботи зебову дилчасп то ба рӯзгори мо расидааст. гузориши хабарнигорони мо. 4 октябр дар кӯхи Борбад асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамъомади тантанавӣ ба ифтихори рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ карданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳли Толор, мардуми шарифи Тоҷикистон ва ҳамватанони бурунмарзиро ба муносибати рӯзи забони давлатӣ ки аз соли 2009 ба ин сӯй 5 октябр таҷлил мегардад, табрику таҳният гуфта, забони давлатиро арзиши волои миллӣ ва рушди онро аз вазифаҳои муҳими тамоми сохторҳои давлатию ҷамъиятӣ номиданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нақши таърихии бисёр асраи забони тоҷикӣ чун забони расмии давлатӣ ва муоширати миёни қавмҳои гуногун ёдовар шуда, таъкид карданд ки забони модарии мо забони ширину шево ва шоиронаи тоҷикӣ ки донишу маърифати дар тӯли ҳазорсолаҳо андохтаи мардумро дар худ нигоҳ доштааст, гӯётарин далели ҳастӣ ва мақоми ҳаётбахши он дар сарнавишти таърихии миллати мо ба ҳисоб меравад. Яъне миллати шарафманди тоҷик таъриху фарҳанги камназири худро бо ҳамин забон иншо ва ба ҷаҳониён муаррифӣ кардааст. таъкид гардид ки забони тоҷикӣ то ба имрӯз ба шарофати хизматҳои бузург, заҳматҳои бедариғ ва корнамоиҳои беназири фарзандони фарзонаи халқи тоҷик аз Исмоили Сомониву устод Рӯдакӣ то устод Айниву Бобоҷон Ғафуров ба ҳамон гунаи асилу ноб бо ганҷинаи ғаниву рангини калимаву истилоҳот ва таъбиру таркиботи зебову дилчасп то ба рӯзгори мо расидааст. Бо ифтихори тамом метавон гуфт ки дар амри бақову ҳастии миллат ва забони мо сулолаи некноми Сомониён нақши калидӣ дорад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ворисони имрӯзу ояндаи ин забони нобу тавоноро ба ҳифзи покизагӣ ва рушду такомули ҳамаҷонибаи он чун забони коргузории давлатӣ, фарҳанг ва илму техникаи муосир ҳидоят намуданд. риояи қоидаи меъёрҳо ва имлои забони давлатӣ бахусус барои кормандони матбуоти даврӣ, радио, телевизион, муассисаҳои табъу нашр, омӯзгорону парасторони муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ ва ҳамчунин ба падару модарон дар таълиму тарбияи фарзандон таъкид гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сохторҳои марбута барои татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар амал ҷорӣ кардани қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ, фарҳанги имлои забони тоҷикӣ, инчунин таҳияи лоиҳаи барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 дастуру супоришо доданд. ҳамчунин таъкид гардид ки барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ бахусус русӣ ва англисӣ дар мактабҳои мамлакат бояд шароит фароҳам оварда шавад то ки ҷавонони мо аз омӯхтани чанд забони хориҷӣ баҳраманд бошанд. имрӯз Тоҷикистон дар доираи сиёсати хориҷии худ сиёсати дарҳои кушодаро пеш гирифтааст ва бо 160 давлати ҷаҳон робитаҳои дипломатӣ дорад. ин воқеият миёни насли оянда таблиғи забондориро талаб менамояд. дар фароварди суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд ки қарзи фарзандӣ ва рисолати инсонии мост ки забони модариамон, яъне ин забони ширину шоиронаро баробари модари худ азиз шуморем, дӯст дорем. онро мисли модар ки моро ба дунё оварда меҳри забонро бо шири поку ҷонбахш ва муҳаббати онро бо аллаи гӯшнавозаш дар ҷисму ҷони мо ҷой кардааст, эҳтирому эҳтиёт кунем ва мисли гаронбаҳотарин сарвати умрамон ҳамеша гиромӣ дорем. ҷамъомади тантанавиро ба муносибати рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи рангини фарҳангии устодони санъат ва ҳунармандони кишвар идома дод ки бисёр дилнишин буд.
صبح امروز دهقانی با تجربه و انگورپروری شناخته کشور کمال مادومارов در سن 80 سالگی از عالم درگذشت. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پسر کلانی مرحوم تلفنی در تماس شده با اظهار همدردی عمیق به اهل خاندان شادروان و نزدیکان و پیوندان از درگاه خداوند متعال صبر جمیل خواستند. کمال مادومارов در دوام عمر با برکت خود برای رشد ساحه کشاورزی مملکت به خصوص باغداری و انگورپروری سهمی باسازا گذاشته تجربه و ملکه خود را برای پیشرفت و آبادی دیار خویش صرف کرده است. ادامه اخبار. شناسنامه هر یک ملت زبانی او محسوب می‌یابد، زیرا زبان در همه دور و زمانها برای معرفی ملت رکن مهم و مقدس به شمار رفته. پاک و بی‌آلایش نگاه داشتن آن وظیفه هر یک صاحب زبان و شخص وطن دوست میباشد. این است که زبان ملی در برابر مادر و وطن از مقدسات عالی اعتراف گردیده است. گزارش خبرنگارانمان. امروز در اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان چورابینی برگزار گردید. در چورابینی مذکور که با اشتراک کارمندان این ساختار دایر گردید در موضوع زبان ابراز نظر نمودند. تاکید شد که زبان تاجیکی پاک و بی‌آلایش بوده طول هزار ساله ها از نسل به نسل تا به ما آمده رسیده است و باید ما آن را به جوانان و نسل های آینده به نقصان میراث گذاریم. مسئولان دایر به گرامی داشت زبان تاجیکی و موقع آن در بین جامعه جهانی ابراز اندیشه نموده تاکید داشتند که در دوران استقلالات دولتی زبان تاجیکی در عرصه عالم همچون زبان ناب و دارای تاریخ کهن شناخته شد. واقعا دانستن زبان مادری احترام به ملت و گذشته خویش می باشد. نسل امروز و فردای ما باید در ذهن خود زبان مادری را همچون مقدسات میراث ملی و والاترین ارزش فرهنگی پرورش داده از تاریخ زبان مادری خویش و آثار آن آگاهی داشته باشند. حکومت جمهوری تاجیکستان از آغاز دوران استقلالیت تا به امروز در مسائل زبان دولتی و تامین مقام آن در مناسبت‌های سیاسی و اجتماعی پیوسته تدبیرها اندیشیده حفظ و رشد آن را از وظیفه‌های مقدس خود می‌سابند. زیرا پایداری و بقای سنت و فرهنگ ملی در شرایط کنونی به رشد زبان وابستگی دارد. امروزها توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای پایداری زبان و معرفی نمودن آن به جهانیان تمام کوشش را به خرج می‌دهند. 5 اکتبر سال 2009 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید و این سند رسما روز زبان دولتی اعلام گردیده و فهرست جشن‌های دولتی و ملی وارد کرده شد. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. دعوت جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ادامه دارد. در میدان به نام اسماعیل سامانی شهر خوروغ مراسم گسیل جوان پسران ولایت مختار کوهستان بدخشان به صف ارتش ملی در فضای متنتن برگزار گردید. در جمع آمد تنتنوی بیش از 5000 ساکنان و مهمانان، دانشجویان و مکتبچگان، سابقه‌داران جنگ و مهنت، والدین دعوت شوندگان و سربازان قسم‌های نظامی گارنیزون خوروغ اشتراک نمودند. گزارش همکارانمان. مراسم باشکوهی گسیل جوانپسران ولایت مختار کوهستان بدخشان به صف ارتش ملی در فضای متنتن و با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان در میدان پرچم دولتی واقع در مرکز ماموری ولایت شهر خوروغ آغاز گردید. در جمع آمد تنتنوی بیش از 5000 ساکنان و مهمانان، دانشجویان و مکتبچگان، جوانان و زنان، سابقه‌داران جنگ و مهنت، والدین دعوت شوندگان، سربازان قسم‌های نظامی گارنیزون خوروغ با شعار و آوازهای ترغیب کننده مقدسات ملی و گرامی داشتن ارزش‌های والای انسانی به هم آمدند. مراتبه سیوم است که ولایت مختار کوهستان بدخشان از اجرای 100% نقشه دعوت جوانپسران به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در مقیاس جمهوری اولین شده گزارش می‌دهد. فرمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اوید به مسئله دعوت جوانان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان در مهلت کوتاه‌ترین در 3 روز اول نقشه 100% اجرا گردید. نقشه دعوت را در روز یکم نقشه نایه‌های شغنان، درواز، روشقلا، اشکاشیم و مرغاب اجرا نموده، نایه‌های روشان، ونج و شهر خوروغ باشد در 3 روز اجرا نمودند. جوانان با ننگ و ناموس ولایت مختار کوهستان بدخشان خوب درک کردند که خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شرف افتخار بزرگ بوده، قرض مقدس شهروندی می باشد.
زیرا خدمت در صف ارتش ملی در برابر قرض مقدس شهروندی همچنین مایه افتخار و شرف بزرگ بوده. قواهای مسلح برای هر یک جوانمرد همچون مکتب جسارت و متانت، دوستی و رفاقت و خودآگاهی و میهن پرستی است. از این خاطر هر یک جوانمرد با ننگ و عار باید لحظه این قرض مقدس خود را در نزد وطن مادر فراموش نکرده در حفظ مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال همیشه آماده باشد. من مامشوف امید فرزند رئیس نویه روشکلا با خواهش خودم با خدمت مادر وطن به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر شده استودم. با فرزندان روبران و خدمتچیان دولتی گفتنی ام که از خدمت دستکشی نکنند، زیرا خدمت به مادر وطن این قرض یک جوانمرد است. در مراسم گسیل جوانان ولایت به صف قواهای مسلح کشور، معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف، رهبریت و اعضای ستاد بین اداره مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان، سرداران مقامات‌های حفظ حقوق و دیگر شخصان رسمی اشتراک نمودند. رهبریت ولایت در معرکه مهم سیاسی سفربرکنی اختیاران به خدمت وطن مادر اظهار سپاس و مینه‌داری به پایان خود را به والدین جوانانی که با امر دل برای ادای قرض فرزندی خود در نزد دولت و ملت و حفظ مرز و بوم میهن کمر همت بستند بیان داشت. جوانان سربلند و وطن دوستی ولایت مختار کوهستان بدخشان در دعوت‌های بهاری و تیر ماهی سال روان نقشه اجرای فرمان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جنرال ارتش محترم امامعلی رحمان را در مهلت 3 روز اجرا کردند. ما مادران امروز اینجا برای اون جمع آمده ایم که فرزندانمون رو به خدمت مادر وطن گسیل نماییم، زیرا که فرزندان ما امروز برای حمایت مادران و وطن خود به خدمت میروند. بعد ملاقات پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با فعالان و ساکنان ولایت که 15 سپتامبر سال 2018 در مرکز ماموری ولایت صورت گرفته بود، در ردیف دیگر مسائل روز وابسته به دعوت جوانان شهر خاروق به صف قواهای مسلح تاکید داشتند. در سطح بلند به راه مانده شدن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی نتیجه ثمربخش داده فعال شوی اهل جامعه امکان داد که جوانان ولایت با پشتیبانی از سیاست پیشگرفته رهبریت عالی مملکت آمادگی همه‌جانبه خود را برای حمایت خاک مقدس کشور اظهار داشتند. ما تصمیم گرفتیم که اول پسر رئیس نایب پیش دیگران از خفای اول به صف ارتش ملی. البته پسر من دو تا معلومات عالی داره، لیکن اختیار کردن که اول خدمت مادر وطن رو بجا آورد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف تاکید داشت که در این معرکه مهم احساس گردید که هم جامعه و هم جوانان از خود تشبث والای وطن دوستی و میهن پرستی نشان داده صداقت خود را به سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تصدیق کردند. تشبث اختیاراً حاضر شدن جوانان و در مدت کوتاه‌ترین اجرا گردیدن نقشه دعوت به صف قواهای مسلح بار دیگر ثابت می‌کند که امروز جوانان بدخشان جانبدار سیاست پیشوای ملت بوده هیچ قوی نمی‌تواند عزم و اراده قوی آنها را در راه حفظ مرز و بوم و دستاوردهای وطن عزیزمان کاسته گرداند. من از صمیم قلب جوانمردان عزیز را که با سر بلند به خدمت وطن میروند تبریک و تهنیت میگویم و دعای مادرانه میکنم که با سر بلند و پیش فرزندان، پیش پیوندان و والدان خود برمیگردند. از میان دعوت شوندگان اختیاری با نمایندگی از جوانان ولایت یوسف اسدبک معاون سردار ریاست کار با جوانان ولایت که اختیاراً به طور داوطلبانه به خدمت وطن مادر میروند اظهار سپاس و مینه‌داری به اندازه خود را به دولت حکومت جمهوری تاجیکستان برای فراهم آوردن شرایط ارزنده برای نسل زاده استقلال کشور ارائه داشت. ذکر داشت که امروز هر یک جوانمرد وظیفه‌دار است که قرض فرزندی خود را در نزد دولت و ملت با سربلندی اجرا نموده مرز و بوم مقدس وطن جان و جان خود را صادقانه و صافدلانه حفظ و حمایت نماید. نو بسته از اونه که دورنده یک فرزند خردسال هستیم، ما باید قرض فرزندی خیش رو در نزد وطن مادر ادا کنیم و امروز خوشبخت‌ترین شخص خود را می‌حسابم که من در میان جوانان جسور وطن نیز به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیوسته و برای حفظ مرز و بوم برای امنیت کشورمون من نیز سهم خود را میگذارم. محض در ظرف 28 سال صاحب استقلالی در برابر دیگر ساحه‌های خواجگی خلق شرایط بود و باش افسران و عسکران و تامینات پایگاه مادی و تکنیکی آنها به مراتب بهتر و خوبتر گردیده در این سمت یگان مشکلات موجود نیست. اولین شده جوانانی با آر و ناموس نایه‌های شغنان، مرغاب، درواز، اشکاشیم، راشقلع، روشان، مرکزی ولایت شهر خاروق و دیگران با درک بلند مسئولیت وطن دوستی و میهن پرستی
تشبث نشان داده به حمایه خاک مقدس وطن سفربر گردیدند. غیرت، جوانمردی و پهلوانی جوان پسران بدخشان هست که امروز ما یعنی دعوت تیرماهی رو سربلندانه اجرا نمودیم و با یک خوشنودی مادران ما، خواهران ما، پدران ما، فرزندانشان رو امروز از این میدان اسماعیلی سامانی گسیل میکنند. برای جوان پسران ما صبوری، جسوری و صداقت به وطن را خواهان هستم. سعدی بزرگوار گفته است که کسی که مهر وطن در دل دارد باید سرباز شود. این همه شهادت آن است که امروز جوانان ولایت از سیاست خردمندانه و دوربینانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پشتیبانی کرده. من بعد یگان مانع سنی و عنصرهای بیگانه نمیتواند صد راه جوان پسران با ننگ و عاری ولایت گردد و پیش راه تشبثهای سازنده و وطن دوستانه آنها را بگیرد. خدمت مادر وطن شرف است. خدمت مادر وطن را از دل و جان میکنیم. نسل استقلال و صلح و وحدت پیروان پیشوای ملت. در برآمد مادرانی که جگربندان خود را در وضعیت تنتنوی به صف نیروهای مسلح گسیل می‌نمودند در حضور جمع آمدگان سخن گفته تاکید داشتند که ما مادران جانبدار سیاست سازنده دولت حکومت مملکت بودیم، هستیم و میمانیم. مادران بدخشان مطمئنند که برای حفظ خاک مقدس وطن عزیزمان فرزندان میهندوست را تربیت کردند که آنها بر اجرا کردن عهده‌داری‌های حتمی حربی آماده میباشند. نویه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان به دعوت تیرماهی با یک آمادگی پره تیاری دیدند و با یک آمادگی پره آماده ایستادند. والدان افتخارمند از آن هستند که فرزندان آنها در قطار فرزندان شجاع دیگر منطقه‌های کشور خاک مقدس وطن را از خطرهای احتمالی محافظت می‌نمایند، زیرا تامین امنیت کشور زمینه اساسی حیات آسایشته مردم و رشد باثبات کشور به حساب می‌رود. حمایت نعمت‌های مقدس چون آزادی و استقلالیت و منفعت‌های ملی و دولتی وظیفه هر فرد با ننگ و ناموس وطن‌دوست و وطن‌پرور و خودشناس و خودآگاه بوده. امید و باوری هست که من بعد نیز جوان پسران با آری ولایت مختار کوهستان بدخشان خدمت در صف قواهای مسلح کشور را چون نشانه عالی شرفمندی و مکتب متانت و مردانگی به جا می‌آورند. با 165 نفر جوانان که کورس‌های کوتاه مدت راننده تیارکنی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع ولایت را ختم نمودند، همچنین رانندگان کسبی در وضعیت تنتنوی با شهادتنامه رانندگی تامین کرده شدند. جمع‌آمد تنتنوی گسیل جوانان ولایت بدخشان با برنامه رنگین فرهنگی که مالامال از سرود و ترانه‌های وطن دوستانه بود، با دعوت نوبتی جوان پسران به صف ارتش ملی شهامت خاصه بخشید. چون عالی همتی و درک بلند مسئولیت وطن دوستی و میهن‌پرستی جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان لایق تحسین بوده. چون این ادراک و تشبثکاری همیشه هم ردیف فعالیت آنها بر حفظ تمامیت ارضی تاجیکستان صاحب استقلال می‌گردد. در مرکز ولایت خاطلون شهر بختر بخشیده به روز دعوت شونده جمع‌آمدی وسیع‌دانه برگزار گردید. در این روز اول دعوت بیش از 1000 نفر جوانان اختیاراً برای ادای خدمت حربی در صف قواهای مسلح به کمیساریات حربی حاضر شده آمادگی خویش را برای خدمت صادقانه به وطن مادر ثابت ساختند. گزارش خبرنگاران ما. این جوانان همه اختیاری از تمام کمیساریات‌های حربی شهر و نویه‌ها به مرکز ولایت خاطلون شهر بختر آمده آمادگی خویش را برای خدمت صادقانه به وطن مادر ثابت ساختند. چهاربینی روز دعوت شونده با شکوه و با اشتراک صدها نفر دعوت شدگان، والدین آنها و کل جوانان شهر جریان گرفت که بسیار خاطرمان و صمیمی بود. خیلی خرسند هستم از آن که امروز فرزندی من به صف خدمت حربی رفته برای وطن و دولت خود صاف دلانه خدمت نماید. من خوجه محمد میخوام وطن خود را حمایت کرده به خدمت روم، چون که خدمت به هر یک جوانان قرض است. ضمن سخنرانی تاکید کرده شد که خدمت کردن به وطن مادر واقعا هم معنای به جا آوردن خدمت پدر و مادر و حمایت کردن مرز و بوم اجدادی دانسته می شود. ثبات جامعه، پیشرفت سمت‌های گوناگون خواجگی خلق و زندگی آرام و آسوده مردم تاجیکستان از نیروی جوانمردانه این جوانان صادق و وفادار مربوطی دارد. با خواهش خودم به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده خدمت مادر وطن را صادقانه ادا می‌نمایم. برای ما جوانان خدمت مادر وطن قرض است. هر یک جوانمرد باید
ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон омада хизмати модар ватанро адо намояд. дар фазои идона ба навазкарон аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ифтихорнома ва тӯҳфаҳои ҳавасмандгардонӣ тақдим карда шуд. муоинаи тиббӣ собит намуд ки ҷавонони зодаи истиқлол ҳама солиму таноманд буда нерӯу қудрат ва ҳушёриву зиракиро дар ҳимоят аз хоки муқаддаси ватан дареғ нахоҳанд дошт. тавре таъкид гардид хизмати ҷавонон дар сафи қувваҳои мусаллаҳ мактаби мукаммали ҳаёт аст. маҳз дар ҳамин ҷо навазкарон дарси мардонагиву шуҷоат гирифта ҷисману рӯҳан обутоб меёбанд. зимни ҷамъомад таъкид карда шуд ки қарзи шаҳрвандӣ ва масъулияти фарзандии ҳар як ҷавонмард дар назди ҷомеа аз адои хизмати содиқонаву софдилонаи ҳарбӣ вобастагӣ дорад. воқеан ҳам хизмат дар қисмҳои низомӣ дабистони далериву шуҷоатмандӣ ва билохира мардонагӣ пазируфта мешавад. ҳар як шаҳрванди тоҷикистон хуб дарк мекунад ки осудагии ватан аз ҳисси ватандӯстӣ ва садоқату футувати ҷавонони зодаи истиқлол марбутӣ дорад. рӯзи даъватшаванда дар маркази вилояти хатлон шаҳри бохтар бо пешниҳоди барномаи мусиқӣ хотирмон ҷараён гирифт. идомаи ахбор. кишоварзони ноҳияи дӯстӣ дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 6800 тонна зиёд пахта ҷамъоварӣ намуданд. хоҷагии деҳқонии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонов дар миқёси вилояти Хатлон аз калонтарин хоҷагӣ маҳсуб меёбад ки самтҳои гуногуни фаъолиятро доро буда, самдоронаш сол ба сол бо меҳнати софдилонаву риояи саривақтӣ қоидаҳои манфиатовари кори хоҷагидорӣ ба натиҷаҳои бештар ноил мегарданд. гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид. кишоварзони ноҳияи дӯстӣ бо мақсади баланд бардоштани истеҳсоли пахта аз тамоми шароиту имкониятҳо истифода бурда имсол дар майдони 7048 гектар пахта кишт намуда интизории онро доранд ки имсол 15900 тонна ашёи хоми пахта истеҳсол намоянд. то ба имрӯз хоҷагиҳои пахтакори ноҳия 11834 тонна пахта истеҳсол намуданд ки 75% дурнаморо ташкил медиҳад. хоҷагии деҳқонии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонов дар ноҳия яке аз хоҷагиҳои калонтарини тухмипарварӣ маҳсуб ёфта дар соҳаи пахтакорӣ таҷрибаи зиёд дошта ҳамасола кӯшиш бар он менамоянд ки истеҳсоли пахтаро афзун намоянд. имсол дар майдони 350 гектар кишти пахтаи навҳои Хатлон 2014 Тоҷикистон флеш ва деҳқонро ба роҳ монда интизории онро доранд ки аз ин нави тухмиҳо ба ҳисоби миёна 30-35 центнери ҳосил ба даст биёранд. дар ноҳия аввалин шуда хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонов аз иҷрои дурнамои базимаашон буда бо сарбаландӣ баромада аз майдони 350 гектар 795 тонна пахта истеҳсол намуданд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки саҳмдорони хоҷагӣ барои расидан ба ин ҳадаф имсол меҳнати пурсамар намуда тавонистанд аз навҳои тухмии серҳосили минтақабоб ҳосили дилхоҳ ба каф биёранд. асоси кор ҳамин таҳкурсӣ айшудгор сар мешавад. бо дуюм тухмӣ хусифат бошад ҳар сол гармомаду ин ҳама баҳонаи одами кормекардагӣ да тухми шид барои тухми хусифат мо гирифтагим ин имрӯз ба сари баланд аз дурнамои додагӣ ноҳия баромадем. мо ҳаракат кардем ки 100-150 тонн пахтаи дигар бо мечинем. айни замон дар хоҷагии мазкур илова ба дурнамо ҷамъоварии ҳосили дар саҳро буда муташаккилона идома дорад. дар хоҷагӣ 7 бригада фаъолият дошта дурнамои ба зимаашон бударо иҷро намуда ҳосилнокиро аз майдони ҳар гектар ба ҳисоби миёна ба 23 сентнери расониданд. барзгарони хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонов имсол умеди онро доранд ки ҳосилнокиро қиёс ба соли гузашта баланд бардошта навҳои тухмии серҳосили минтақабобро зиёд намуда хоҷагиҳои пахтакори на танҳо ноҳия балки берун аз онро бо тухмиҳои хушсифати серҳосил таъмин намоянд. хоҷагӣ ба номи Эргаш Султони ноҳияи дӯстӣ 2006 фаъолияти тухмипарварӣ гирифтагиай то инҷониб дастовардо аввалда камтар хоҷагии вазбинӣ буду лекин ҳозир дастовардҳои хоҷагӣ бисёр пешравӣ бисёр нақшид. мана мо техникҳои нав дастрас кардем. барои ферма дорем 204 сар моли шохдор дорем. ана барои фермаам гирифтагем техникаро ҳамаша нав кардагем. хоҷагӣ на танҳо дар соҳаи пахтакорӣ балки дар соҳаи чорводорӣ низ ба дастовардҳои назаррас ноил гардида айни ҳол дар хоҷагӣ наздикии 200 сар чорвои калони шохдор парвариш ва нигоҳубин карда мешавад. чорводорони хоҷагӣ сол аз сол саршумори чорворо зиёд намуда истоданд. дар хоҷагӣ мо 500 тонн сенази хӯроки чорво захира кардагем ва 30 тонна кай гандум аз ин 5000 дона пресси беда тайёр кардагем ки дар соли 2020 ба хӯроки чорвои мо басанда аст.
дар хоҷагӣ корҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо маром идома дорад. Аз тарафи роҳбарияти хоҷагӣ бо мақсади бо ҷои кор таъмин намудани занону духтарони деҳот сехи дузандагӣ қолинбофӣ ташкил гардида, дар он 20 нафар занону духтарон айни ҳол фаъолият доранд. ҳамчунин барои фароҳам овардани шароити иҷтимоии аҳолии деҳот 2 сартарошхона, кошонаи ҳусн ва дар масофаи 5 километр роҳи марказии деҳаҳои Гулрез ва Ғалаба бо маблағи 155 000 сомонӣ равшannамоӣ карда шудааст. қобили зикр аст ки дар пайравӣ аз раванди бунёдкориҳои дигар манотиқи кишвар дар ин маҳал низ шароитҳои рафтуомад дар ҳама ҳолат ба назар гирифта шуда, баҳри таъмини рӯшноӣ дар шабонгаҳ низ чароғакҳои замонавӣ насб карда шудааст. ин ҳолат агар аз як тараф барои рафтуомади бемамоният ва таъмини бехатарӣ мусоидат намояд, аз ҷиҳати дигар ин гӯшаи зебои диёрро дар шабонгаҳ низ ҷилову таровати дихалҷалб кунанда мебахшад. ин ҳама дастовардҳо дар хоҷагӣ аз пешрафти сатҳи иқтисодии иҷтимоии хоҷагии мазкур ва аз соҳибистиқлолии мамлакат далолат медиҳад. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Дӯстӣ, Ахбор. бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши роҳнақлиёт аз ҷониби раёсати бозрасии давлати автомобилӣ дар шаҳри Душанбе байни ронандагон ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ чорабиниҳои мақсаднок гузаронида мешавад. дар доираи чунин як тадбир қоидавайронкуниҳо аз ҷониби ронандагон махсусан дар ҷойҳои мамнӯъ нигоҳ доштани воситаҳои нақлиёт ба қайд гирифта шуд. ҷиҳати ба танзим дар овардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва пешгирии ҳуқуқ вайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ ки аз ҷониби як зумра ронандагони воситаҳои нақлиёт содир гардида, ин ҳолат ба вазъи садаманокӣ ва интизоми нақлиётӣ таъсири манфӣ расонида, одобу маданияти шаҳрдориро коста мегардонад. таи рӯзҳои охир аз ҷониби кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва зерсохторҳои он дар шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо масъулини маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ як қатор корҳо ба анҷом расонида шуданд. вақтҳои охир баъзе ронандагони воситаҳои нақлиёт, алал хусус ҷавонон, дидаву дониста талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона сарфи назар намуда, бинобар дар баъзе ҳолатҳо беҷазо мондан, ин амалҳои номатлуби худро идома медиҳанд. дар қатори диюм буд, аз ин ронанда ҳуҷҷат талаб кардем, сарам ронанда ҳуҷҷат надорад. Ҳам ҷаримагон дастас мекунад. дар натиҷаи амалӣ намудани нақшаи гурӯҳи корӣ дар шаҳри Душанбе фаъолияткунанда як қатор қоидавайронкуниҳои дағале ки имрӯз ба ҳусни шаҳр доғ меоранд муайян ва ба қайд гирифта шуд ки наворҳои манзуршаванда далели гуфтаҳои болоанд. имрӯзҳо баъзе қоидавайронкуниҳои маъмуланд ки на танҳо ба низоми нақлиётӣ таъсири манфӣ мерасонанд, балки дар бисёр ҳолатҳо сабабгори ба амал омадани танбашавиҳо ва дигар ҳолатҳои ногувор гардида, боиси норозигӣ ва арзу шикояти шаҳрвандон гардида ба дигар ронандагони воситаҳои нақлиёт аз ҷумла ба раванди ҳаракати нақлиётҳои мусофиркашон халали ҷиддӣ мерасонанд. истодан ва таваққуф намудан дар қаторҳои дуюму сеюм дар ҷойҳои муқаррар нагардида дохили чорраҳаҳо, инчунин баромадан ба самти ҳаракати муқобил ҳангоми фурӯзон будани ранги сурхи чароғак ва сабқат барои баъзе ронандагони мағрур имрӯз ба як одати маъмулӣ табдил ёфтад. чунин рафтори онҳо аз маърифати пасти ҳуқуқии онҳо шаҳодат медиҳад. мавриди зикр аст ки дар таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ ва тартиботи ҷамъиятӣ метавон аз фаъолияти босамари маркази автоматикунонии идораи нақлиёт ва тартиботи ҷамъиятӣ шаҳри бехатари вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ёдовар шуд. пешгирии ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ дар ҳудуди пойтахт ва қоидавайронкуниҳо дар қиёс ба солҳои пеш кам гардида бошад ҳам, вале чуноне зикр шуд то ҳанӯз омилу сабабҳое дар ҳаракати воситаҳои нақлиёт ҷой доранд ки аз ҳар кадоми мо иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ маърифати баланди ҳуқуқӣ ва одобу муносибати шаҳрнишиниро тақозо менамояд. ҳангоми чорабиниҳо маълум гашт ки ронандаи автомошини Opel Astra рақами давлатии 0770 ST01 ки воситаи нақлиёти худро дар дуюм қатор гузошта бе ягон назорат дар даруни воситаи нақлиёти худ нишастааст. бо пешниҳоди матлаби мазкур аз ҳамаи шаҳрвандон ба хусус ронандагони воситаҳои нақлиёт ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ эҳтиромона хоҳиш менамоем ки талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намуда бо ин амали шоистаи худ садамаҳои нохуши нақлиётиро пешгирӣ намоянд.
мавзӯи дигар дар қасри варзиши шаҳри хуҷанд маросими кушодашавии мусобиқаи ҳафтуми байналмилалӣ оид ба дзюдо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар мусобиқаи мазкур зиёда аз 200 нафар варзишгарони кишварҳои минтақа иштирок доранд. гузориши Раҳматшоҳӣ Обид. дар дораи силсилачорабиниҳо бахшида ба 28-мин солгарди иstiqloli давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҷлили рӯзи забони давлатӣ дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд ҳафтумин мусобиқаи байналмилалии оид ба кушини тарзи ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2019 оғоз гардид. дар маросими ифтитоҳи мусобиқа масъулини вилояти Суғд, кумитаи кор бо ҷонон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, федератсияи ҷудои мамлакат ва дигар меҳмонон қайд карданд, ки таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати рушди варзиш аст, ки имрӯз дар мамлакат ҳазорҳо иншоотҳои хурду бузурги забонавӣ варзишӣ бунёд шуда варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалӣ обрӯи эътибори кишвари азизамонро баланд мебардоранд. дар ин чорабинӣ беш аз 200 нафар якҳарбачиён аз ҷумҳурии Афғонистон, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва чанд даста аз шаҳру вилояти мамлакат дар вазнҳои 60, 65, 73, 81, 90, 100 ва ҷамъи 100 кило барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2019 бо ҳам зурозмоӣ хоҳанд кард. барои ғолибони ҷои аввал 10,000 сомонӣ, барои ҷои дуввум 5,000 сомонӣ, барои ҷои сеюм 2500 сомонӣ тақдим мегардад. нахустин шуда паҳлони вазни 60 кило мусобиқаро оғоз карданд. дар ин вазн намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон Ҷобир Самадов бар варзишгари тоҷик Меҳроз Суфиев ғалаба карда сазовори мукофоти асосӣ шуд. дар вазни 66 кило низ намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон Азамат Матёқубов бар варзишгари тоҷик Ёқубҷон Боқиев пирӯз гардида ба гирифтани ҷои аввал сарфароз гардид. фақат дар вазни то 73 кило намояндаи Тоҷикистон Раҳматулло Фатуллоев бар намояндаи Ӯзбекистон Обиҷон Муминов ғалаба карда сазовори ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва медали тилло гардид. дар вазнҳои 81, 90, 100 ва ҷамъи 100 кило 5 октябр ғолибон маълум мегарданд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр саломат бошед.